azul ansuf yis-wen wansuf yis-went غير سريده كي بالدماغ عندها ادناوي غاف لا كونفيرونس دو بريس ايدي لنا ساكين بس الخميس 16 يوليو 2020 دوك خامو نصيب لاجيسكا عندها شريف ملال سلوين لاجيسكا كنت سيني يورارن الطوبال كنت نسلا كان دار تماس كانت كومونتين لاكتواليتي دونك ما تفهم ان بلا ما نعطل ادنا بدون شريف ملال ذا شو ايدينا ذي لا كونفيرونس دو باراساكيني غاف تغزين 13 دقائق قطاس تلوفا يفيدي بوين شريف ملال يغال غاف لاكتواليتي مع البيرو فيدرال ماذا ينعنى لا جي اس كا يفي السكسان ينغمسن يديرزن غير لا كونفيرونس دو باراساكيني دونك هذا نسل يماس شريف ملال ذا شو ايدينا Une conférence de presse par rapport à Pierre Léa, le chef décide le bureau fédéral, c'est que le bureau fédéral, il fait de propositions. Je pense que c'est qu'il y a un avis de l'avis des joueurs ou que l'avis la direction. Normalement, il j'ai parlé par rapport à une licence. Il est pas occupé à l'hôpital ou la chute de Guizna. Je pense que par rapport à la décision. Le bureau fédéral, je pense qu'il y a deux propositions. Voilà l'Assemblée générale, voilà voter, c'est la majorité, ça veut dire qu'il va décider. Et puis on aimerait bien, on aimerait bien la compétition, soit les conditions sanitaires وسمحنا ولا مليك وسناقين تولي مليح ولينا عطاس توشين في الكوفيد 19 ذاني جان le bureau fédéral il n'a pas statué il fait des propositions je pense que les propositions qui disent qu'elle a quand il y a de l'Assemblée générale on va voter pour voilà pour l'intérêt toujours de la GSK on a opté pour un championnat blanc Inch'Allah les autres présidents kiff parce que nous les présidents du club avec un communiqué à Selhad, on va le rendre public à Selhad, que la majorité des choses décidées, les autorités, la FAF, ils vont prendre un stagé en charge, Inch'Allah. J'ai pas changé, les conditions elles sont changées, j'ai changé, chef Mlal il va pas qu'un décider il a le championnat, c'est le Covid-19, qui sont touchés, puisque le protocole sanitaire, chaque jour est étalé, je pense qu'on va opter pour l'intérêt général. C'est la majorité qui vont décider. Mais si je pense qu'on va faire le championnat. On va s'adapter, on va être solidaire avec les autorités compétentes qui sont en place. Est-ce que nous respectons le protocole sanitaire, on respecte avec la majorité, déjà décider la majorité. Je pense que normalement d'après la réunion il y a 15 jours avec le président de la Ligue, il a opté pour un championnat blanc, il aide comme quoi si chaque jour tout ça, c'est la santé je pense que pour le championnat, il y a 8 matchs, ça n'a rien d'avance, ça me fait le championnat. Donc, il y a des conditions que la GSK, on va accepter que de chaque décision, les sanctions disciplinaires, ils vont les prendre en considération. Parce qu'il y a des verdicts qui vont tomber dans une semaine, dans 2 semaines, et là, ils vont les prendre en charge, on accepte les conditions. Voilà.
je pense que مثلا لا بريس تكشمي ما نسيك البورت ماني لا جي اس كان فيرسي 1 mois انا 2 mois انا 3 mois انا 4 mois باسكو لانه قاعدين من فيرسي 4 mois لانه قاعدين من فيرسي 3 mois لانه قاعدين من فيرسي 1 mois نسعى لانه قاعد وثلاث سنين الماضي توخلص الماضي باسكو نيزون جوان ديال الميركاتو ايفرنال نشتاق سي انترن جو بونس كو فراي لا قد يليو فراي اونتر لي جورناليست اي لا ديريكسيون il a un porte-monnaie à gérer, il va le gérer avec, je pense, les employés des clubs. Il n'y a que eux, ils émanent à la situation financière. Je pense que la GSK, on va les gérer intelligemment, sans qu'on aille de chez Yélina. Dans un mois, dans 2 mois, voilà, parce qu'il y a une crise économique, une crise financière, la crise du football. Il ne faut pas oublier le football national, il est en crise. Je pense que dans les pays étrangers, les fédérations interviennent pour sauver le football. On attend aussi la même chose que la PAF, il va intervenir, il va sauver. Parce que ماشي كامل كنا قرانا نتاع بوفي d'oxygène قرانا bien ونتخمم pour les autres clubs et pouvoir les autres clubs مساكين وسعينا باش نديك الشمال وسعينا قبلا كنا نسون سوليدير نزمر نخدم لنا واحد الناس نسون سوليدير aussi avec les autres clubs سعنا ساقيا تدريم سعنا باش نديك الشمال سعنا les sociétés باش كنا قبلا la crise sanitaire. لا جي اس كا تبدل سكميد نسا نسا مولين يضا نسا ان فيدروت نسا بروجي تو سا سكي لا جي اس كا سا ان ريزيدونس دو 50 بلاص ça veut dire qu'il y a 50 places ça veut dire chaque chambre c'est une personne normalement il est équipé c'est que la جي اس كا سا ريستورون يسعى بالك 120 chaises كنا انا ساقي الحمد لله نخدم دي زافيز نخدم دي بومبات كنا اون بو تاقي لا جي اس كا ça 3 bus. Alhamdoulilah, on a travaillé, on a les moyens. Nous sommes à nous نوجد اللي قنسوجد منا الى ريبريز بدنا كاع ميم بدنا نخدم الستاج ميم ذا جديد الجزائر مع لي فرونجي نسوجد منا الحمد لله باسكو قنا 2 ans on a appris beaucoup de choses c'est pour cela نسوجد منا قبل الاوان ساعة ديفيزيون تولي قبل هذه الحقيقة ماشي لا دانيير مينوت نتزال تو سا الحمد لله ساقي اون ا دي بون زاسيس لا جي اس كا ابنيني كان c'est un club professionnel et encore, nous ne sommes pas encore à 100%, mais quand même à 80%, je pense que dans peu de temps, on va encore améliorer beaucoup de choses. La situation financière, ça a une bonne bouffée d'oxygène parce que le temps, il va nous donner raison. Nous sommes gérer le porte-monnaie neuf, des folies باش كاين تاكي زمرات نقابل تاكي زمرات فكر بليك شحال لي جوار مازال 3 شحال كاين يديك من كذا ما نساقي مثلا لا جي اس كا 3 لي دعوتي في لا ليغ ساقي مثلا لا جي اس كا 3 لي دعوتي في لا فاس مثلا لا جي اس كا والساعه 0 دات في لا سي ار ال وي نسعى ان ليتيج افيك ان جوار c'est pour l'intérêt de la GSK, je vais négocier avec les joueurs. Qui ما ولا بليك ولا les joueurs يقاعد يمنيس voilà qui suis prêt à le payer, on a de l'argent pour le payer. Sinon la haltas, on va défendre puisqu'il est débouté par la CRL parce que la CRL يخسر dans un viltage, je pense que c'est la même chose. Je pense que كان القوانين دوك نسعى tous les éléments يتجن نربح ديال الطاس. On va défendre à fond
l'intérêt de la GSK. Je pense que plus que ça, je ne vois pas des choses, on a mal géré, on a mal prévu, tout ça. Alhamdulillah, même d'ici de l'Assemblée Générale, on va se réunir avec les joueurs, on a l'avenir, on a les salaires, tout ça. Par rapport à les mois très bien. Encore, il va y avoir d'autres sponsors qui vont nous rejoindre prochainement en train de la reprise parce qu'on a négocié avec d'autres sponsors. On attend la reprise, on va passer à la signature du nouveau contrat avec le sponsor. Ici, pour faire le Sénégal, je vous par rapport à une déclaration que mon comité expliqué les chaînes YouTube, les lignes de télévision, en réponse à ce contenu, il a été l'ancien président de l'Union qui vient faire un dossier de bénéfice de l'art, dans le cas de la deuxième division. Ils ont mal interprété les choses. لا تصل ديفورماسيون مثلا الدينير الحاجه تخمم لا ديفورماسيون باسكو السجله ديالك ساعه وين ساعه العباد تاع الجيفاده كومون كون جا الكلوب باسكو سيغي ساعه انا يمكن ندير لونتراج دي كلوب سيغي ولاش لي زوبورتونيست اوتور دو كلوب جو بونس كيني ما ديسيزيون نغا نتينو. C'est clair, nous sommes là pour l'intérêt de la GSK. Je pense que c'est du CIR, faire de la GSK ou faire de la relégation, qui n'est aussi de chaque nation à nouveau souffler la GSK ou ça pour tirer la GSK vers le sommet. Alors, il y a que là, il va dire Zan, sinon Zan, je suis l'un des Lawami Abdan. Je pense qu'on a fait pour l'intérêt de la GSK. Nous sommes la GSK, toujours le public de la GSK. Il a des pièges, toujours la déformation contre, parce qu'ils sont contre la GSK. C'est que l'hôtel Tarzus, il est 700 millions. Je sais que les clubs, c'est la déformation. Voilà, toujours. Mais les autres clubs, tout là, protéger le club, les supporters, toujours protéger le club que le joueur. Le contraire, c'est qu'il arrive كسن فيلاجيات كسن فيلاجيات باسكو ظاهرين هنا باش يقدروا داخل سيدي القتال الفولا بور كو نكني تكن دي موفيز فوالا ايماج افلا دايريكسيون سني جنرا بالك سيمنتي ناس ني جنرا تقابل ناس تسوينا لي جوات بلاصينا لي جوات تو سا ساكي مدنا كيبان نتوسنان يسون ديماسكي وكذا سنينا كان سنينيا وين يعجب البروجي تبع لا جيسكا وين يحمل لا جيسكا ما حبايس انا 5 فلوس كيفوت المعاونات سوا سي المومون سوا لا جيسكا الا قادوا غال نقراي توجور تعاود يدو غال سامباني سي المومون نقصد انا وليتيت الا كان دوك الا كان معاونات ماشي لازم مثلا كيما جو انا مثلا كيما ديريجون انا comme la GSK directement parce que c'est des personnes morales, on représente, on représente le club qui est là, on le représente, nous sommes que les joueurs dans la direction, je pense que إذا قد عاود نحسب نسنا مليح وكذا ماشي إذا حملنا لا GSK يمكن حملنا لا GSK جنات في 10 ans pour سنة pour يتواضع. Voilà. Voilà, Slam di Cherif Mellal, d acu i d-yewwi ɣef donc ɣef la réunion يخدم البيرو فيدرال يظلي اكل كلا تلوفا يشدن غير تربعات الفونكسيونمون ينس يعني كرا يغفلاني دي سيلين avec les réseaux sociaux. Durant مثلا عدد نسل الطبال نسيت مزوارون يدي بين أول تاشو كان الطبال مدي بين أول ودن فيلمارا نتفض كانوا يفوتون ونصوضا دن فيلمير لي زيكيبمون نصوض نارا هذا ريزيستين
la batterie lâchée, donc نتفضل photo من بعد l'enregistrement sonore ذا شو إدينا أسيد نسل الطبال ذا شو إدينا. والله الحاجة بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فترة الحجر الصحي هذه كانت فترة طويلة يعني مدة 3 شهور. أكيد يعني من الناحية النفسية خاصة أنا لاعب أجنبي يعني الحق والله مع إني ما حسيتش بالغربة هنا في الجزائر وفي تيجيزي يعني مع الناس وأصحابي هنا والله ما حسيتش بالغربة يعني مهما كان هي فترة طويلة وأثرت نفسيا شوية ورياضيا أكيد بتأثر يعني على كل اللاعبين. حتى التدريب يعني يكون يعني لوحدك يعني بروحك في الدار يعني مش حيكون زي التدريب في الملعب مع اللاعبين ومع المدربين يعني هذا كله بيكون تأثير سلبي حتى لقدام في عودة البطولة. لكن إن شاء الله تكون الأيامات الجاية أحسن إن شاء الله وإن شاء الله تمشي جائحة كورونا هذه على خير إن شاء الله. كنتم مع تواصل مستمر مع المدرب ديالكم والمدرب البدني بعد البرنامج الاستشارات والله يبعثوا في دايرين جروب في الواتساب يبعثوا في البرنامج هذا. الحمد لله يعني أكيد كل اللاعبين ماشيين على البرنامج هذا وإن شاء الله زي ما قلت لك تمشي جائحة كورونا على خير ونرجع للتدريبات وترجع البطولة إن شاء الله الجزائرية على خير. والله هذه أكيد عند المسؤولين يعني في الاتحاد الجزائري أول حاجة وبعدين المسؤولين مع الأندية الجزائرية يعني لو كان يشوفوا فيها استئناف أحسن يعني المفروض يكون في أقرب وقت الاستئناف لأن كله بيعود بالسلب على اللاعبين يعني فترة طويلة مقاربة 4 شهور يعني كلها يكون لها تأثير سلبي حتى القدام يعني لو رجعت البطولة حيكون فيها الإصابات أكثر يعني كلها زي ما قلت لك يعني التدريب لوحدك يعني بروحك يعني لفترة طويلة زي هذه يعني كلها القدام حيرجع بالإصابات على اللاعبين. والله يعني مش أنا اللي مقيم يعني المردود بتاعي أكيد يعني فيها أنت مع الصحفيين وفيها المدربين وفيها الإدارة يعني تقيم مردود محمد طبال مع جياسكا وإن شاء الله يعني ما لعبتش أنا ما لعبت يمكن 4 أو 5 مباريات إن شاء الله يعني في عودة البطولة إن شاء الله والعام الجديد إن شاء الله نكون في أحسن مستوى إن شاء الله. لا الحمد لله يعني كانت إصابة خفيفة كانت يعني تمزق بسيط في العضلة الخلفية العضلة يعني أخذت الراحة لمدة 10 أيام وبعد رجعت للتدريبات. فوالا دونك دلوقتي ايدينا الطبال ما تبغى دونك لكن الموسيقى يدير بلالين الله الله فوالا ذي العالية الموسيقية كيما حملات تزراتين يدير بلالين كنت صعب دونك تورا انا عندي غير النزله ذا شو ايدينا واذا نسيت بيدوال وطولا راه طاس وقوانت لي كيستيون اسيد ارسل ينزله ذا شو ايدينا. Bon, زلت له ونزل في فرجيني وكذا. الكونفينمون مشى شي بريود يعني مقر شوية 4 mois على راسليش دورة.
نتعدت عندنا كنا مدنيا بلي بقى كونفيني لي زونطرينمون نورمال au début là toujours on reçoit un programme de rapport du sport après bon كنا بعدها شغل فانك بريباراتور نورمال يا كونطرينر واحد خدمه طرف سبيسيفيك ضروري ميت شغل بيريود مقر دايق بعدها كنا وحدين كاين خدمه كان بريباراتور avec 2 ans et demi. Et même moi, après les championnats, je suis à la chale. C'est pas un jeu de décider. Il y a des spécialistes, il y a des médecins, des professeurs qui vont décider de cette situation, qui vont faire cette situation. Personnellement, il faudrait avoir une décision ferme parce que sur le terrain, même le premier match, je vais nous aller, moi, j'ai des entraînements, des fois, l'entraînement, c'est plus beau. Je vais aller, moi, c'est ça, l'ambiance, le paradis. Personnellement, j'ai une décision ferme à aller. Peut-être شيء كنا décidé mais d'après la période c'est de préférence pour l'animation un championnat blanc exactement sur l'akhir كان un championnat blanc un peu après on a cherché un championnat blanc on a voilà très Pour moi, ah oui, je venais de ma fin, c'est pas logique. C'est pas logique d'accorder un titre pour un club. Ah oui, je venais de ma fin, en plus, des partiels sont pas sur deux points par rapport au deuxième. C'est pas logique pour moi. Un championnat bon, c'est bon. Un championnat, voilà, ni un champion, ni un relégué, ni... Non, au contraire, bien sûr, tu es trop de l'arbre. Si tu le rêves, l'arbre enseignant, de porter moi l'évaluation enseignant, tu vas t'avéler de projet qui va dire. Pour moi, c'est une expérience, parce que même si elle est là, mais elle ne va pas l'expérience en ligne, même si elle est là, parce que à part de la réalité. Oui, pareil, vraiment, sur les terrains, il fait une certaine confiance. Une certaine confiance, c'est أبلعب مرأة لعبة الحمد لله باين الله غالب رانا نسلكوا معايين نقعد معاك راك كاين l'objectif c'est ça c'est de jouer le maximum du match pour pas importer ça Bon, d'après le projet, on monte beaucoup plus original. D'après mon partenaire, d'après un client qui s'attaque avec le staff, voilà un staff qui est confiance. D'après les prestations et voilà l'espoir, et après une idée clé, après
Charles Mekini, pour moi, c'est que joli. Là, les contrats, c'est juste voilà, ça va faire. C'est une comparaison pour le club, pour le staff, pour tout le monde, pour beaucoup plus le club. Parce que à 8 journées, il va nous matcher au championnat extra. Tout le monde va le savoir. En plus, je suis content. Même le week-end, il va aider dans la direction. Voilà, ولكن إذا ولد يبون نزلة الساكنين دونك لا كونفيرونس دو بار الساكنين يدبون افيك نوزلين نزلة أكد الطوبال أكد شي الملال يغاف تجربالين خطر يسعى يموغل يطون نخالي فلان سيرستي وانت لاجيسكا نهار كوميكاسيون لاجيسكا ثقات باش هذا ديالي غادي يحضر ولا ننسى معنا ثقارا والزميرارا غادي يحضر ودي الصوارا دونك هنا في الداير شي من السلامس هنا بلي فوالا دي سكارا ما يسعى في يوم في البارتيكولي بريفي دونك ودي سكارا ترامض الثقرة تدويلتنا ناخذ تدويلتكينا سريدة كين بالدماء تدويلتكي بالدماء يدرهقا السلسلة أدنوال تمديث غاف السعقيض غاف كين غاكويث ذي يوث تدويلتون ديراكت كنداس المرم ألا تسولم ثانية ثنون ألا تفات جينيريك